Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale bezibuza beziphendula ke abantu ngemva kwevideo ke esisabalele lapha enkundleni zokuxhumana ngecala lika Shepherd Bushiri kanye nomngakhe emva kubonakala kwevideo esabalele enkundleni zokuxhumana la kubonakala khona osisababili bethatha ke ama court documents laphana bewashwambaqa ngesivinini esikhulu bewaphosa esikhwameni kanti ke abantu abaningi ke babe nokukhuluma bebecabanga ukuthi ke ama representatives ka Bushiri lawayana bezama ke ukweba ama court documents ngoba bezama mhlambe ukufihla ubufakazi becala uBushiri abhekane nalo kanye nomngakhe kanti ke kube nokuphikisana okuningi ke ba clarify ke abantu abazi ngomthetho ukuthi no kubonakala ngazi ukuthi ke ama court clerks lawana ebenza umsebenzi wabo bathi abanye abantu ke makunjalo kungani pho bewathatha ngesivinini esingaka futhi ke belinde ipresiding officer noma ke ijudge liphume kuqala kanti ke ngomthetho wasenkantolo ayiphazanyiswa inkantolo kusephakathi niyayilinda ize iphume ijudge noma imagistrate bese ke khani nenza enikwenzayo ngicabanga ukuthi ke nami anguboni okwrong ngale video kanti ke mina ake ngizwe ukuphawula akwakho ukuthi ke wena ucabanga ukuthi ke ngabe ama representatives aka Bushiri lawa bezama ukweba ama court documents kuyaziwa vele ukuthi ecourt akhona ama camera so angicabanga ukuthi ke bengatshontsha ama document edlangalaleni ama court clerks lawana benza umsebenzi wawo kanti ke abantu ke banembono ehlukahlukene ake ngizwe ke ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo ke lolu daba kanti ke mahlabela phambili zimhambela kahle izinto uBhebs Dumo phakathi kwakhe nesoka lakhe uMampintsha emva ukuthi ke engagile emva ukuthi ke bebekweminye yemsakazo bene interview khona wavele waguqa phansi ngedolo wacela ukuthi ke engage kanti ke kuvele kwasuka ke okukhulu ukukhuluma lapha ezinkundleni zokuxhumana la abantu abakhulume khona izinto ezihlukahlukene besho ukuthi ke uBhebs Dumo ngabe uvume kanjani ukuthi ke engage uMampintsha njengoba ke bakhumbula ipast yabo ukuthi ke wayemhlukumeza kanti ke uBhebs Dumo uvele waphumela obalo watshela abantu ukuthi ke abaphume endabeni zakhe yena nesoka lakhe sebeyimisele ngokuya phambili futhi ke uthi kumjabulise kakhulu ukuthi uMampintsha umthembisile ukuthi ke uzomshada futhi ke wasesho ukuthi ke abajahe indawo bazozenza zonke izinto ngendlela efanele kodwa ke ucela ukuthi ke abantu beke dede ke endleleni yakhe bemnike ithuba yena kanye nesoka lakhe sizwe into media ke sithi ke umdlalo omuhle mawuqhubeke siyababongela kakhulu ke uBhebs Dumo kanye naye ke uMampintsha lapha sithi ke sibafisela konke ukuhle ake ngizwe ke uPaulo ukuthi ngabe ku right into kokwenziwa abantu ukuthi bemjudge yena uBhebs Dumo kanye noMampintsha kanti ke mina ngintatheli ka YouTube usengiphuma kanti yazivese iqede le ndaba khona lapha kwi comment section mina ngithi ke ake siphinde sibambane futhi ngokuzayo.